ubundi umuntu yari gukora imyitozo tugerageza gukora imyitozo myinshi kandi tugashyiramo imbaraga ku byo dukora tukagira n'umwete tukabishishikariza urubyiruko kugira ngo tubyitoreze no kugira ngo tugere ku ntsinzi. Ni ibyishimo byinshi cyane birarenze kandi ukurikije n'uburyo bari babiteguye hari amatimu akomeye cyane ntabwo twabashije ntabwo byari byoroshye cyane kabisa byari bishaka imbaraga. Nanjye akazina kanje ni Pasteur Bageze n'ikindi ni izina ryanje sindi mu pasteur mwibazaga mu pasteur nakazina nahawe n'abavyeyi nkaje nava muri Arizona benshi barazi Indundi Radio akaba ari je ndongoye iyo Indundi Radio nkaba narifatanije na Reunion 257 mu gutegura iri higanwa ikaba ari edition ya kabiri. Ya mbere yari yabereye muri Arizona aho umugwi wa Arizona wari watsinze muguno munsi nkuko Inosa abivuze ati haburana bagatsinda umwe no munsi twatsinzwe. Ikipe yanje yari yaje twari twaje twakwitwaza ko twatsinzwe kubera twari turushe twananiwe. Nkagomba nshimira abakinyi bose bacu no munsi mugabo ahandi hahagaze ngaha mvuga nti iki gikorwa cyo gukomeza urukino nkuko Inosa bivuze no kugira ubwoko bwacu rugume ruje hamwe kuko iyo bari hamwe hari byinshi twungurana. Nkaba nshimiye abantu bose baje no munsi, nkaba nshimiye n'ikipe yatsinzwe ndayikeje gose, nongera nshimira na ikipe yavuye Arizona kuko yagiye urugendo rw'amasaha 16 nagomba ndabashimire. Nongera nshimira n'umukuru w'ishyirahamwe ryacu ryabaho ariryo ishyirahamwe ry'abarundi riri muri Arizona nawe nyine yari yifatikanije nacu kuza aherekeje ikipe yacu. Rero ntarinze kurandira nashaka mpe ijambo Inosa avuge ikipe yatsinze uno munsi. Ikintu twakoresheje nta kindi dukorana ingufu umurava no kubahana kandi tugakurikiza inama coach aba yatubwiye tukazigenderaho. Iyo ntsinzi wabonye tugira ishyaka yo kuba twatwara igikombe no kugera ahandi hose. Rero mugabo nabivuze twatanguye ari team zine mugabo imwe niyo yatsinze. Rero imbere ntarabahamagara nashaka nshimire Reunion 257 kubyo bariko barakora kubera abona uko dukoranye ngaha abantu benshi bashasha ntazi benshi karabarundi ntaje ndi nkamushasha muri aha muri Dallas mugabo ibintu nkibi bako barakora bazabibandanye babikore n'ahandi kugira ngo tubandanye tumenyana twungurana kamweje nk'itubiri kugira ngo dushobora guteza Burundi imbere kuko nitwe Burundi bweje. Twishimye cyane kuba mwaradutumiye cya mbere cyo tuba duhagaraye ikipe y'Abanyarwanda tukaba twakoze amarushanwa meza cyane mwateguye neza ariko ikibabaje muri byose nuko twakibatwaye kandi cyane kugomba gutaha i Burundi. Ikipe yatsinze niyo ngaha muri Dallas bakaba bayita Sunrise. Hanyuma nkabashaka nkamagare timu yatsinze idusange ngaha muratubabarira mubahe umwanya baze badusange ngaha kuko bakoze ibikora inka bakinye imikino itari mike kandi ku munsi umwe bagashobora gutsinda urumva ni ibintu bikomeye gose. Rero umukapiteni w'itimu atwegere nkuko nabivuze itimu yitwa Sunrise ngira ngo bisigara ngaho muri Dallas hari izuba ryinshi n'abanyamaguru Arizona nicyo bituma ngira ngo bise Sunrise ngira ngo tubwire ko bise Sunrise hanyuma tubahe igikombe. Izuba rya Dallas yo gutekereza ko reka twite Sunrise. Rero reka tugere tubahe sinzi ko Pastor yiteguye muragira muramukanye nyene muramutse ko niwe ari mu babitse muhire ariko ateze imbere ibintu nk'ibi hanyuma abahe igikombe.
perfect sound. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm. Cheers for Ronaldo. But you've got to hand it to Greece. They're still beaten by them. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. Mu by'ukuri urebye nta rindi banga twakoresheje, ibanga twakoresheje ni imyitozo, noneho tuza ko twafokasinze kuri match ya mbere, turavuga tugomba gutsinda match ya mbere, noneho nidutsinda match ya mbere basi ya kabiri tunganye, niryo banga dusa nkaho twakoresheje, nicyo kintu twabarushije kubavuga ngo dutsinde match ya mbere, iya kabiri raza kuba yize. Twa dufite abakinnyi benshi bakinnye match ya kabiri, noneho match ya gatatu finale dushiramo abantu bashoboye tuba turatsinze. Wewe kapiteni na coach bamubwira bakatanga. Nta kintu cyinshi nakoresheje, nuko dushira hamwe nyine nka ekipe tukubana tukumvikana, kuko twese turi mu rungano rumwe, so turumvikana, ntavuga ngo ari hejuru y'undi. Dufite coach, kapiteni, tukagira n'abadisiplineri, so nicyo kintu mbese usa niryo banga dusa nkaho dukoresha cyane cyane.